Nawakaribisha kwenye ibada yetu hii. Naomba tukaweze kuomba. Baba yetu, Mungu wetu na Mwokozi wetu, kwa jina lenye uweza, mamlaka, ukuu na sifa la Yesu Kristo, tunakushukuru siku hii ya leo kwa wingi wako wa rehema na fadhili. Asante kwa upendo wako ulio wa pekee na ulio wa ajabu. Siku hii ya leo tunanyenyekea mikononi mwako Bwana, tukiomba neema yako ikatufunike na ikatutoshe, na fadhili zako zikatutosheleze, maana wewe ni Mungu mkuu. Unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa na kuhimidiwa. Wakati umefika ambapo Bwana tunaenda kushiriki neno lako. Naomba ukatutembelee, naomba ukanene na mioyo yetu, naomba ukaponye walio wagonjwa, ukasikie kilio, maswala na maombi ya moyo ya wanao. Baba, utusamee katika udhaifu na maisha yetu ya dhambi, katutakase tukapate kukumbalika kwako. Pasipo utakaso wako na msamaha wako, hakuna awezaye kusiona nguvu zako na ukuu wako. Hivyo Bwana, andaa mioyo yetu katika nafasi hii tunapoenda kukuabudu na kulisikia neno lako. Uhimidiwe, uinuliwe na uheshimiwe, katika jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Nina ukwata uwe nisietwani ya Yesu Kristo nikana tutonyo kwata ni ndeto ya Ngai, ila kondu wayo ni tutalila wa ulungalu. Amen. Vatena ndeto ya Ngai vaji mundu nomwe utona kutalilwa ulungalu, na kondu wa mateima mwiyai nituonetwe usio na chendi cha Ngai. Vewasya wa mumbo kuitana ninguwe wa ukimbi tamuno ngoni ya kwane nani wiwibyo dikamutia mobosya wakwa ini ngudi kwa Yesu ni ngudi nobowe. 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 Ebuku ya Mathayo kilungu cha 8 kwambia musoa wa 28 kufika 34. Bado tiende na chongo cha ubo kila cha sya kana Ngai niwika siama. Amen. Ngai wawo niwika siama. Kila kieta kivathukanio ni Ngai ila ithaithawa ni ndini yaku. Poipo thina olikila ondo be andu mapotie
ndini ni fulani, dhehebu ni fulani, wawe ni kanisa wa Ngai na ndini yake baibeba wakundisana kana ni wa Ngai kana ni wandu nundu. Makanisa ala maingi ti mangai ni mandu. Haleluya. Be makanisa medhiawa amo kwithia ministry isu pastola wameambililie niwe mwene na ukwithia ni yake na yuke saukulia alangi matesi sindu makwia be ndini one mwetene payindini itemwene hata mwe Yesu ona ila shumete muingo sio ene na be imwe mukwetela mubaka Yesu asyoke mutake sokwata general linda au mite Africa kana mundu mwiu nundu tiyenyu iyene na mukenda ikenga no mwikenge. Nicho kitumiwona okwithia alama ilieba ya yulu mena binya muno kuthono kalangi mekuithio kwa ulo kwendo twika unjoini alama koli ya short alama asiani kwacha na alama ile asesa mwanza si amuthanyani kwa tuka kila mundu akomea kila mundu ikoma kwa pay institution onemwe tene na kila kibo no idwe ina committee no kedhi ya Irani wa ni committee tipa samwene lakini at the end of the day with the committee sube vala yosa and direction. Amen. Ngai wawo ni bowe na ngai wawo ulatusoma wekia andusiama kuya kuma mwambililio kubika evukuni ya Malaki na kuma Mathayo kubika Opuanio. Ngai yusu ni bowe na mubaka ono mundi ni wika asiama ikulio dhilapo embeamba ikulio dheambe ala wekia asiama maya nduma muthemba mau ala mekia wasiama ni Yehova methia wa anduma muthemba mau na watembea kuma mwambililio pekindu kimoko na ini common chambe andu ala mekia wasiama kuma mwambililio kubika Opuanio imamu ikwatitia Ngai completely. Okay, they are in totality, they submit to the power, to the authority, and to the will of God. Makenengane, makamwikia Ngai, makenyibia binani wake, notonyini wake, na makamudhuku makwa kwiyumia. Oh, they ni common. No, you kedie, ni maikia Ngai, di ni wa maundu onde. Na shama iyekia wa kila mundu na umundi iyekia wa kila mundu na uni ikeki wa kila mundu ni kana mundu na nduuka na ndaimoni shako auka nela minga dhelilio yo na kuithi ande si satani ukunene onatawe wina satani na ndu isika na wina satani ukilo kwasya edi amabasa sume asha imaboya awo umeoboa mwethi mwabosi ala mesivitali weza kuya statement ya muthemboso na ndukaangiu na mundu wa muthembosu isatani wethi yao nena na ni vitio kunena ni ya satani inifandwa ile kwithia na discussion ya convince satani nundu maandiko masha satani already ni musilile na satani ndaka umbula na ndena mwanya wa kumbula na ndena mwanya wa kwaliuka akekwa dhiyani dhea mwaki devil's chance already condemned na ndena mwanya so yu uanki una mundu kunenu kukia hedhi anga inu kutumia waboshi ya wawu hendo kaboshi ala meshibitali hedhi anga inu kutumia kumi ya lundaimoni henda madhare waboy ala mebo umaboy already that is statement ineno hii mundu ina satani ona kiswa niyo mwene nundu ki utabia mundu utesi Ngai na mundu utaasoma yulu wa Ngai na mundu tena experience na Ngai. Hallelujah.
na akuweza kuona uipambana namo uvuruvu ona akumwene wina shortage ya kuvathukania ya kuiona yukindu chambe kwithio nenania mundu wa muthembozi kuonania utena pepa mutheu ulotetha cia kwikuwa mapepa ala meunena daimoni ingwa kanywa itumia kanywa wandu. Haleluya. Satani ndi saungamu kithukuma kithama kikaungamu akaze ninye satani akanena atumia makanywa mandu ondu wona ngai nake atienda kuika shindu ciake atumia andu na ituma andu kwa satani endo question utonyi wa ngai atumia mundu na muno satani nseleke amanza mwanake kano mutumia kano kibeti iki na kiwango cha masomo andu mena influence katika society kutabia langi kana ngai iwaamini ikasiamana ndeka kwa mundu swanena halandu mati ya mateku swania nundu ngosyandu twithiawa ngosyandu twithiawa ikundi itatu. Amen. Andu onthe duniani sitho ikundi cianata itatu. Pe kikundi cha mbee kitawa brain users kana andwala matumia kiliko cho nesa. Amen. Na katika ikundi sui tatu andwasu ni mwabudhu pio ala matumia kiliko ni mwabudhu. Pe kikundi cha keli kita troublemaker kana andu makuete madhina kikundi chukithi ya kinene kithi ya second largest. Amen. Kithi ya wakinene pio kuthonoka kikundi cha ala matumia kiliko. Na be kikundi cha katatu kita wa followers kana ati na icho kithi ya kinene pio ona uthonoka ikundi swinge ile alama tumia kiliko alama kuete dhina kikundi cha ati kithi ya wakinene pio yuko ati itengemea mako ni vinzi wa masesengwa na ndo alama tumia kiliko nesa kila meutabu ya chalika mati alama tumia kiliko masesengwa troublemakers kusesengwa kwa likamitwe mati ya troublemakers komo ati they don't belong to any side mayithi awa makikundi kina mati ya ala mama sesenga. Haleluya. Nicho kitumi nutonyo dhipandu kutabani obo mosio ukone komano yoke nene piu na andu asuma kadhimwa andu asunga yakanena namo andu makenu kamatani tondu mewa ngai. Haleluya. Lakini waondoka bayuka ilaba ulo asya na mino tabani naondoka kukoka nzuimbai na kukoka na ngiti. Haleluya. Asya na shoka ikaukoka kila na bandie kwa andualo na chite meti kila ndeto ya ngai wona maukiwa na anduathe wona maukiwa na anduathu kumako ni binzo makwasya hai enye wakamutabania kaunyona kwa ndinako na anesa we mwana obinyola kana atabana cia huo enye wana tangwiti kilumu acheka thuku masatani hisi society ya nyivi cia ngai wethi ona ngai nde anambia ukethia maundu matwika imanene ngai nda matonya ciama cia nene bangaindeka ngai atwikithitwa twindo tula tunini. Amen. Ngai akwithia uinyama na uimuikia no yambio muthukuma na aikokilia. Amen. Wakwato mbio kwato mali wambio kwikia nesa onota nesa aka wambia ikia nesa kwambio kula ni ndi uye umyesia kuwangu aba wende angie makona kamota onethika alone na ukulia hi ukwithe ayo umishembesa ba mayasha nada maikona akakalikala kasukuma ikawakie mbele akwewe ai hapana we babe ngu na wauma yani ukwithe amuya kwambatiti na ni muya ipiwa lakini undu andu imetwila ama kwasya mundu unda ile ukila withi ya maiko ikia withi ya makosa ata mundu uten direction na yu andu imako ni vinzi kie kananga indeka kindu kila kina maasya thayu wa mundu munopyu nicho kiu kwithia ngoo ciandu ciakengiwe kana ngai ndeka aciamu pai kitumio na kimwe cha ikala nthini wa ngai ethianda utethia maundu ni alotetonya. Haleluya.
ndweke ndungilile ndwina kitumi ona kimwe cha ikalanthini wa Ngai ethi wa Ngai ndautethia valotethia ethi abinya wa Ngai uthelea vala binya waku athelea ethi otonyi wa Ngai uthelela vala otonyi waku athelela ethi ui wa Ngai uthelela vala ui waku athelea theni vaivata waku ikala Ngai ni usu na kwa nongu tavye for free no ethi Ngai waku abika vala otonyi waku ubikite theni ndwina Ngai ndwinake ipasa witu tabia na yu ichao na nye na yewe kanisani na kanisa wakito kwitu ndoke ngutungilile kanisa ti nyumba yotha ithia na muthenyo mwe meakililie meukathia Yesu meumwonie kaluila ya kwi Solomoni ya dhahabu Yesu amatavia hamea imwana ke imusia amabebia thikatua yulu athingi no ikaomboangwa onethia bayetu esitwa ya Yehova amea no ikaomboangwa amea no ikaomboangwa nela wa tabishandu katika mashtaka amwe alawa astakiwe akuwa maisha anaishe we mwene iwo kuomboanga na Yesu ndache iwo kuomboanga aishe vaivya thikatua yulu athingi katika mashtaka maakuwa maindie masha aishe no kuomboanga kalu yanga ithila ya kwi Solomoni balabe kala ashitwa ya Yehova na Yesu ndachu Vewashawa mumo kuitana ninguwewa ukimbi tamuno goni yakwane nani wiwibyo dikambutia Moposha wakwa iningudi kwa Yesu ningudi nobowe iningudi kwa Yesu ningudi obowe. Haleluya. Na Ngai aika shama ndeka chama cha muthemba umwe Ngai ni wika shama sha ubosyo numbo shama wau amen akakuikia chama cha ubosyo akaubosya uwau. Haleluya. Ngai niwe kashama no unenge kuona white metho ukethea mationa Ngai no abo shimau maku wiki wete ukambia kutembea. Haleluya. Ngai no abo mamudha onde mamundu mena thina kwa itumi tofauti. Haleluya. Ngai ni wika shama shaubetanga ndaimoni ila ikwatite mathayo mandu. Ngai ni wika shama wia. Haleluya. Undu be andu methia wa obe ukethia mundu sunda kwata wia. Ngai ni wika shama shandu makakwata wia. Ngai ni wika shama akathacia biashara shandu ila siobiwe nundu we ni Ngai na bayiki ndu tethia wa hesi na mundu ni kala biashara ni yake ukethia ndu isikila kisa biashara lakini be mukuni wa biashara kana mumaitha kana friend waku wobie biashara ya kwatumite vinya wake bindu no kethia ndu isikila kiende hata mwe Yesu. Ngai nudhasha misiandu musiuta nae utambia musipata nae baumila mundu nundu ni mobiwe na matisi undu andu ni moba wa makatuikidwa ngomo ni satani no kethi ya matisi pe andu methi ya wano wau no kwithi ya wawuti sickness ukwithi in demonic it's in demonically orchestrated ukethi in demonic attack ukethi anila ita spirit of infirmity kana beba ula uvamia andu na wavamia mundu tiki niyo Yesu Kristo waendie sinagoke ni muthenomwe
nela waendie ayethe andu makithaitha na wethi aba ikibeti kimwe chai na muongo webindite chabindite muongo. Amen. Ukethe akiyungama na kibeti chu chai kimudhaithi na kibeti chu chai ekaluni amini sinakokeni na bauba ya thembi na baya dhukumi mangai na probably moma asya chombiwe kilu lakini ila Yesu wokie maandiko masya akisisha kiwiatei na maandiko masya akanyenda imoni ila ya pindite muongo wacho yalecha. Haleluya. Na yale cha muongo wa nyoka inifaa katika kuboya awau. Katika kuboya awau shama ila sithi ya wala isi piu ni chama kila satani usikite. Haleluya. Utonyoboya mundu ombiwe eno le mabno kwidi ombiwe abu ya uno kwidi hapa inda imoni ukede ya bena dhina lakini mundu ukunitwe ninda imoni ono ukede ya pinditwe ku uboya kukatamba uka kwa uishama shiki kama vinda maingi itengemea na kila kiende kwa ndu andu imadhawa shindu ni dhawa nduwa ni dhawa na ndu makone ya ngosho udhiumo hivi ndelambia kumuikwati yangai no mubaka umuikwati in totality yani ukimunenga dhayu waku uonde no kinenga ni omudhukuma na kikio no kinenga ni omudhukuma na vinya waku uonde na kiliko chaku chonde no manyi waku uonde na shindu siaku shonde withia wena kila chaku you are completely and totally short out to God ni winenga nite ukedi onanga imwene ni wishi wimudhukumi wake wawo wimudhaidi wake wawo. Ibuku ya Mathayo kilungu cha 8 inenete shama wambia musambe ya shamundu umwe waino wawa mangu adibalabe Yesu na amuyai hedhi wano kwenda na umbosye na Yesu amuya ningwenda hamwilila kuoko abwa. Amen. Yesu amuya ningwenda. Amen. Ye ningwenda gayumenya ingenaga muno niwe tondu ni unjikaga wega na ugenda nyengwi wake iroshonde iraniriaga maima ranyuaga onangu shakwe uba owengai uteage. Hallelujah. Hallelujah. Asiyemuyai edwanu kwenda no umbosie Yesu amuyamwa ningwenda amwilila kuoko aboa. Amen. Hallelujah. Aboa na Yesu aendete koka munene waita askalithi na ikomanda amuyamuyai nina mudhukumi wako muskali wako muwa na muskaliu akitite kuonza mwi nae na chalia kinene muno yani munene wa usoyetei ukede anoadhi umanda ngai nundu wa mudhukumi wake ukede anoadhi kuboya kubinga na uboya nundu wa mind ukede anoadhi ubinga na uboya nundu wa shamba mboi ukede anoadhi ubinga na uboya nundu wa mwanake wake wa ndukani ukede anoabinga na kuboya kondu wa obosho wa mudhukumi wake ti mwana wake na timu kana timu etu yake aye ti mwana inya timu etu inya tithe tinyake lakini adhi kumanda Yesu ni kondu wa mudhukumi wake utakuigwa neza nela wabikie Yesu amuya nini uki niende tenga mubosi munene wa itamu ya mwen ndo ileuka yungua chala chakwa
hamwenye ni mundu ni hukumu ni yungua hukumu na ninokumu na amwe pe andu me yungua kwa asikali thiana thimwe na nitabasya mundu umwe enda na bala na amwe athi akithi nongi ndimwe ahuka na ayuka nditabionge ikanayika nditabionge osaki yabaya na yosa amwe ni shundu hukumu uthukuma amwe itumandeto mundu wina mamlaka atamuka kila wasikikawa lakini thiandu ina mamlaka no mubakosyo kingi watie uthiusukumanite kukuonthe nundu onakumani wisindu ina mamlaka na wisikila wanena kiu make sense. We sometimes itwasoye kuikala na tongo imana siasa na mabinda maingi masaspendi akiliko ukithia meo reason onamwekata na nundu mundu nutumana mamlaka imamila mundu ukethia ndio swania inoni kwa tuikano na waziri ungama hasesiana sionthe ila selo reporting grade 10 na ya report maybe sina batebi be uniform abate uniform mabuku abate mabuku sionze di school akenye ka yuku atandia na mkweko otaka na otundua ona waziri we sana neni etandia ona akeiwisu ana kitie meambako akana ke di school ka ye chao akana ke di school ka komeba katena mattress akatena kindu cha ukomea akana ke di school katena mabuku maandika kakaandike ba ekayukengwa nokuwa nga kama waiko nangite mbe isililite hai waziri wanena kuti kunena kuikwambanga naenda ingumutabia kisungu kuti unena isu imeambangile ya mundu ute uthinki ona akumushindu kakengwa mana na hivyo mwana maishi ma principal ma school hakane di ukane cheo kedi ukoma ba serikali ya ekie kuwaloka na ndeski itwa school kila kana iko kedho ya kedi kuikala kilasi ni keka ile loka yao na mukenga shei mumi munenga ni mpesa na imwisi ne saki paibi ndemwe mwanengane 80% ya mbesa ila sionze siambanje tuwese ilo nenga no school endo kulia ma principal that time last year manasa baibi masuito osua icho mona amazukulu maibingwa tene undu baya undu bekwa na mbesa ishisha thela no asiwa kalasi muthe nomo moye yetu tethia tukethwa nandu mo thingi matanenete yuko mundu ambangite meambango na principal ulota kwetekela kana itu mabuta on which ground mwano oimilwa isiasa omanye be judiciary be court principal usiye dio butwa ka bityo thiba na ingishita wa roadside directives they are muy serious andika i circular munenga nedi ni kanana yo circular ito kwa suppliers ma school maete mabuku maete exercise book na muyandika circular mu committee ite imukonga miangalama isu ona uniform mutho yesiana uniform ile mukwasi cheap enda imuka mauya sometimes tutumia okay veo principal amwe makunoka biasala lakini ulote ukenye munene ulote kuna biasala obisini ula winu muno obisi onze ma serikali uta kuna biasala na obisi wake nuyu kaikwenda otona tatu India ona miandikano tekondo kwa na mutu njamasu ona kuandikwa omwana ndi achienda wuya wa walimu anati ngilimba anana na kuba ibandu wathukuma nukayo thukuma ibalwa ninge wikata ndo asiona ndo ibandu usiumia na wewe wote na isu ndo ukwata lakini wa neno wewe wano mailela lakini nuwo na imesi nuwo wewe utakutanona ona askali ma traffic menya mawe leluni askali ma traffic muskali ayuma station twindia sam amweni ana yamaitu angini ma andi makasini maango asiai amwaitu na anau ni mwaskali na kuo itu isine saki pai muskali umala station yu akaunga meleluni akusanyembeza siake nuche kitu kisineza tuiba Kenya
aitu isinesa pai muskalio nomwe umala station yu aendelee luni akola ni mbesa ayatu ayemuka mae itu isinesa heiwo mwamanya maisho mana na alama kuko makwato no mwisinesa ki sikola nwitu aweba ao mwisinesa ki nisusieta wa roadside directives utabwa unewe instruction itena circular na wae modu kuma na tuisima kuna transfer moto wako alama te undeliver sometimes Kenya itukudhukuma serikali ithi twethina munene muno ni wiki twenge athi ukose ndio ni omwe au chunguzo wa mbungeni ngaba nomwe atwika iwosie milioni 10 kia mkutano ni wakite deputy president wala unjikindu chambo la bonda akuelesio mwithukizia akuelesio senate ya kwazia aye under immense pressure ukuthia no isine za pressure umite ba chaino mubakasi yoso lakini ni la roadside chao directive hosa yeke aba ukoso yikia lakini chaingana wiweka ulokwiye wiki ndevo so sometimes itwikaloke thia andu imekumi imeonyama na ukithia andu maumite munopio yu eta wakule yu mwalimu mwimea mekeata mwimea mekeata imo mea Moses yana ite kindu ite uniform vate ata onabayibisi ukethia mwiyo kateika nini okalaka mundu ekana ka mundu kukianga yokalaka mundu okalaka nini tu mwiko justice mambo kuungamia mbeze isi sia nini iya ndo na matezi bya sala moneo na imona siubi cha weekend amwe menewe Friday tubika Saturday kwithi ainywe sionze ona no kabatu kamba kwekana na kimu kwite empowerment ya youth ondo no mai wa muthenyongi tukamba kuibia shana ibisi shalika kilasini ona shikamba kwambatanga hai basi tosundi leo mu report dukala tangetiwe wika bola kitumi ni chao mwiuso ane ayulua Mathayo mandu mwiuso ane ayulua next election wala mukumia kura mwiuso ane ayulua Mathayo mandu tika so ane ayulua Mathayo mandu twithia ciana chele kwamba kuiba ona the serikali kaamua kuibia ciana isu omwako umwe asima kosea nenyo asiba la mwambuzi wa mukwimanyisia kuosea back to the square one Nela Yesu waishe ni ngudi na mwana usiwa mwe yaiye ni na mamlaka ndeto imbe ni lotuma na atuma na mandiko masi ya muthuku miusu aboa right there na yu Yesu aenda mandiko masi yengi abikanduani yetawa kata lene eto kata lene kana ketu hata abika ndia akataleni nela wabikie ndia akataleni mandiko masha au mangala awani andweli maina daimoni mamukomana nela mamukomanie mandiko masha andwasumai athe muno mekalambuani mekalana kuku makaburini ti bandu baku ikalandu ni bandu ba udhumusha maiti ni wikalo wala makwa ni balaku madhikawa makaburini kuyidhia wadhayu makaburini kuikala alaku ni kidheka kidhi haki badhitwe cha udhika ala makwa lakini mandiko masha antumia eli kanana kia meli medhayu matie kala mishiko matie kala nduani matie kala taoni mekala na kuma kaburini kuni kwa mekala utuku na muthenya na Biblia shamaya the munopio patiae mundu ayatonyo makwata kanaka makondeini payai mundu makondro na Biblia
masha madi to an extend maandiko masha wedhia bala mekala makaburini nziela yaibu ndai sila mundu bayai babitikeka ni mabuandu na mabikabandu wedhia nzieti nziani yenyu lakini silika undu katika makao mabeba ndaimoni ni sio sasi hochupai kana binya wake bindu isumbika notika ila madhayu mandu wedhio nediansia ya kwaku onedhio bakene na makaburi ukalashimi kotu miansia ya basa ukite kwaku undu mziesu ndiye sila mundu na wedhi andu mandu esu manyama iye ibeti isu nyama hanake imeu nyama hatumia nimeu nyama siana nisiu nyama nandu mekalama kite nundu wa hanake elima ya dhuku muno pio lakini tiku dhuka makwati tweni ndaimoni na nundu ndaimoni yuma ni kwithia bena kanisa ndaimoni ile kasiandu ni kwithia no kwa boyo haleluya mundu mwobe ni ndaimoni imulekazia ni kwithia mwache sitwani ya Yesu pepo shindwa saitani shindwa mfululizo ile kasia haleluya ndaimoni ile cha mundu kana yuma pandu nundu sithia wana mamlaka ni siasia utonyi mamlaka ala uloko shumia wenamo utena mamlaka ndutonyana nasho no mwithie kanisa wenyu mwiya thaidi no kwithia obo mutabana shanesha lakini bayingwa muthukumi wa Ngai wina mamlaka makumi ya ndaimoni mundu ni unge na sometimes ichuma onoloku boya mabindangi ndamanyae sakwa na Hendi Resort pe mundu utangiwa mushini wenu kila mundu atangiwa pe mundu utangiwa nduani yenu kila mundu akatangiwa pe mundu utangiwa kanisani kwenyu undu wona amu kwa shenyu mwiki ama ndu motangio pe mundu utangiwa yani ukethia transformation yake is a transformation for the community ukethia kualiuka kwake ni kualiuka kwa mishi haniboya mwe yula wewe amboya hatonye kuomosha mundu mo ulotonya kwa lulandua yenyu ila Yesu Kristo adhayu kisela salo maandiko masha andwa ingi mamwitu kila mu ya Yesu kanani mwana wa Ngai ni mamona lakini lala salo adhayu kiwe kuma kwa kwiti na waugana udhikwa medhenena handu masemba mamwitu kila mu ya Yesu haleluya yundu weshi kwete okadho nene wa Ngai onakwa mwene ni kadho nene wa Ngai undu wanangimuita ni muboye ne wienedwa irritated inolevi na Yesu mwana wa Ngai au mosini ambatanela nzia ambatanayo haleluya ni boya mwe ambatana nzia ya kwa kwila ya bingiwe ambatena lelu one destiny yaku ila ya bingiwe na ndukethia ndume access ukethia ni wishingesila bani ufaulu lakini penda imoni shakwatia saini yandu kumekishua nduka asonga na Yesu ambatite nela njia ala umenundu imasoya mamina kuona mundu onabayethia what is what machanga mukama kaubua ukethia nduka besila yengi na ila mauki makoma na Yesu ni ishua haumeasume ndo manya daimoni shendo manya wewe utazika namba isine ya itunu utembelete bana itwale yenu ila mokie makomani na mwe wa yeye makomana na musumbi wa sumbi makomana na Kristo wa Ngai mamusishu nemo mawitha siandumbu mawembu makolia mwana wa Ngai winondu mwa unaitu woka utumine binda dhitu dhitanabika tisika setemesuno mewe woka utumina ibinda dhitu dhitanabika Biblia siya bai nguluwe siya isabo mamuya muya ethia nutulunja ethia nutumia anduni atu ikala yunda imoni situmia makanywa mala anake ethia nutumia tunenge mwanya tupote baya nguluweni na muye yamea enda imukalike
na maimali ka nguluweni na Biblia cia nguluwe ciaita ngilile nguluwe ngilile nela daimoni isu cialikie Biblia cia inguluwe ciabaukilie bandu ciabota ukangani ciakwa. Yani daimoni isu ciekala nthini wa anake eli nguluwe ngili ile ishaemiwe numanenji wethe aba inguluwe put up na anake asu maboa na mekala palabe mu ya Yesu. Haleluya. Na aithiala maibu monie kikwembethe nundu pengine moma kwithia Biblia cia maitha cia baasa lakini tio monie mundu ambatite pengine macia etelo nukukomana na mungino tio icio numukathi yandu makwenywa la thuku tio icio ndu mwana ulai unyusa bangi twika ucio atha uwisenenania nawe mwitabyo wisenenania nawe unde kwangwa mayo kwethia mwiwi ya mundu te lazima umeasuma idha cia maisha etelo uwe ka uke masaniwe bandu ba maende makune ula ukite mabalukie mamukulia wino mwana wa Ngai. In fact andu mamuma maimwita mwana Amalia, amen, hangi maimwita mwana Yosefu, lakini ndaimoni nisiese ni mwana wa Ngai. Ona umundi ndaimoni nisiese Yesu Kristo ni mwana wa Ngai, lakini be andu mama nyase Yesu mwana Amalia ukwithio na ndaimoni ni mbui kumathonoka withi ndaimoni isiese uwo kuthonoka mutongo iwa ndini bandu wasia Yesu ni mwana wa Mariamu, lakini ndaimoni isiese mwana wa Ngai winondu mwa unaitu woka kutumina ebinda thitu thitanathela kila ndanamba umanya woka utumina ebinda itu itanathela na cia mwisho ba ikaume bau na ilasha wainangie mwanya sende nguluweni ilasha alikie ngulu Biblia cia aithi ala maitha cia masemba maimetandu nduani na mama tabia kila chaendea na nduwa yonze yombana na yokabala bemu ya Yesu mamukomanite, amen. Wiwa uswani hata mamukomana ako sio mamukomanie mamu ya mwiyai umanduani ya itu maukio lunja mwi ya Yesu mayau ka umudhocha amen. Yani andu mandu wesu maprivaye mekale na mundu mwewo mekale na oimo na mwi ya Yesu etibasa mundu ndaimoni siaisi ati ipinda theo the utomendi kinjinji kiu dhinamba ikata dhinamba udhela ipinda theo the usumbika territorisu dhinamba udhela ukishu shedia this one is not workable na jonguwe shabo toka angani kwa daimoni shali kaba ukaangani nundu sionekana sina lengo right ya usumbika nduwaia pekindu kikuinenga mamlaka pekindu kikuinenga kindu kitawa legal authority ukwithi andaimoni ishu pengine handu mandua ambililia mandua imatonye kokela nemo maindie kwa saimu moka maete nduani na meki angano na mama umishandembo na matu ikazika ikalabau na ikasumbikandu na ikaengaishandu nduani ikalawa ninda imoni handu mateo manya tao nini ikalawa ninda imoni handu mateo manya ukithi ashindu sienda nae na benda imoni ile sumbikite na hii bau lingali daimoni suku da ibau lingali yani handuona mekwa siai mwenye ibetanga daimoni no kikala na itu mafrifaye matiani wa daimoni sho na Yesu akuondoka, amen. Hebu ni thingi I think ni Mark na keweleti asya ila Yesu aboise mundu umwe pa Mathayo nene andweli na kesunge anene tele mundu umwe ulomo aboiwe nduwa ikilunja Yesu na ndaimoni siasya ikabe tango no itiali tie binda you my friend
Hani kuda kinjinji chenyu benda imoni siane olengo right na siya maina ambo destroy mishila makwendo destroy maina amina contract to challenge kila contract ya aimu madhayu ni maitu na mishini ya itu onedhia nao maitu manengani na itu tuoka kwiki ya contract na ndakame ya Yesu Kristo tuoka iki ya contract na Yesu tuoko nengane anake maitu kula kwi Yesu tuinengane tu maitu kula kwi Yesu tuinengane siana situ kula kwi Yesu tuiki ya contract na Yesu na ndakame ya kileti kika ibali na tuashe kuma umunde territory hii tuami ya moko ni mangai taoni hii ya Masaku tuami ya moko ni mangai taoni hii ya Matu tuami ya moko ni mangai taoni hii ya Tala tuami nenga ni moko ni mangai na tuoka kwa nanga motia niyo alamekiwe mauimu ukethia ndaimoni sina lengo right yotui kaila maisha mwiyai woka utwananga nebinda dhitu dhinamba uthela helu kutha benda imoni siasa inu make sure nduka atu awe na maybe sianewe miaka 40 na kuina miaka 30 kutha sina balance ya 30 kutha ikamina assignment wina 60 hiyo na watu wa wina 60 nukethi yoko hata siana. Hallelujah. Kutha benda imoni siane legally contract ya kuikaila musiwen. In fact uchola with ya wakamba most of ucha percent njila nene ithi and demonically instigated kiandu matendo ote ya wea paitonyeka mwaitu akathosia itheka akathosia ng'ombe na mbui na malondu atangu kumubakata mabata akasomethia ciana ikamina high school ikamina university na maminu ukwithi andu acu matwiki ya levi mundu mina university na arimenie mulevi patekuoko kwa ndaimoni na maitwika yingi mushayusu akaithangacia tukuku na tubuli aithocia amatumie maiberendi metown paye mundu mukono omwe ate under demonic influence utonya kuyanuna nundu ena mbesa akasenye maundu moto andio menda ni manzo mundu ambikio mabuni siasiana na siana na ngusonga maisha mako pole no with yote na bata na muume lakini siana legally isi undeserve kwithi wanethe no with yote na bata na kibeti no bangala wasiaithia siana ila wasiasionze sietawe kwako lakini siana isi na lengo right ya kwithi wanethe na nyinyawo tutonyo kubanga tutonyo kwambanga utandia utena ndaimoni andwa mokima mwe umandwani yaitu lakini mena mwe betanga ndaimoni ndwani yaitu which means pe undumesi in fact ona mauku mu Yesu makamuya no tuibangu luesitu mamuye weniwe tutekwenda asara itu ikitikila asara itu kuembrace lakini ondoka hoi wama nakana kenye itu mabinda maingi wenda amaleluni uketha sindu sitawa black spots amen pandu beki kambanga no kanda akumwe ukethio na government ministry ya public ya roads ya transport yani ukathi ukethia ona mekite iwao. Hallelujah. Ukethia akibo chandikitwe black spot na kikeki wa skali ya mutwe hivi ndanitwe mabindu black spot ukamanda ukasishu kila kitu maangaliba lukabuki kakwaya amen ukakulwa kabisa kila kitu maangaliba lukaba lelo ulikakatheka kai between Kanaani bound depression Yesu between ibau na Kimangu wakulwa kila kitu maangaliba lukabuichao umite na side ya Nairobi Bambs umite na Masaku Bambs lakini ngali ikilombambu na chikuko kimani hapo na kila mundu iwe usoishe ndio kaba Masaku twethie ba Red Cross vekika accident ile kila mui vethi ya nambanga
ya nini bala mozela andibanzi ndi matuku baapkwela matuku katikati wa matuku 13 na 11 ibekikambanga na baya 26 to 1 ibekikambanga baba na sionze siethia wa feto na ya muthia yekikie tu showing ground ngali ya kuite timu ya umite timu yokite kuikia mkutano wotabania na maiki wanza ni mosa matatu isio kio baluka bakwela SK paka dentro yani between Isuzu Center na SK matatu isu in fact masha ilambana yobeleletwe imana ya dhawa iubaluka yokie ya bwikela matatu kiyo chambe chonze na matatu ni sembete bakwiya ndu kadhaa huko hapo anasa netu asa maumete otabani obomusi mela tuokie tweke kanisa baya kwa la Red Cross kindu chambe twambie kiamboya na twalea nana kiu andu imoliwe indi ala matene imesibakia wokiwa no wambaga yuathelie kwa ushindu isithia spiritually instigated no kithia daimoni ninengetwe lingo right lakini bina wa ndakame ya Yesu na ubako no tangi yola tunetwe no question ya no can destroy lengo right si daimoni. Hallelujah. Hedhi daimoni susietwe sikale anakene asumu bakamakwe Yesu iwasie ya Yesume na anakeme hedhi wathayo. Hallelujah. Ulawe buku ni, I think ni Mark si chapter 9 ebuku ni ya Mark ula mwanake abogwa anumakia Yesu umakwitu mwanake osio mwe ni endo thinaku. Hallelujah. We aishe ndenda utiwa ndwani Yesu enda kuthina mwe Yesu aishe we enda kuthina Yesu lakini Yesu amya aiye ndukandatie amya shoka kwa ndumaku ukamata bia maundu ala mwe wakwika. Amen. Na Biblia ya ashana aumabu athi katika Decapolis. Decapolis. Deca means 10. Polis town. Amen. Kwa mwanakeo aendie adha mwenda imoni aendie kwa evangelize town ini 10 kaiwe satani opete mwanakeo nundu evangelist wachau town isianata 10 yani iwaile kutoa ubo wa ngai katika ndua 10 ndua ila siambobe 10 sesio dhawe ni mwanakeo. Hallelujah. Na hicho satani wa mushambulite kwa demonic entities can be in a certain territory to make sure that the people don't serve the purpose and the agenda of God. But by the blood of Jesus Christ and by the authority of his word and the power of his anointing, we can set our territories free. We can set our children free. We can set our towns free. We can deliver our villages to the glory of God the Father. Nienda kuboya na mundu kwasia withi ndaimoni ni vinda yayo ya kuikaila thayo wakwa ni theluka atie thelu withi ndaimoni vinda uthinia musio wakwa ni theluka na tie thelu withi ndaimoni kuikaila ndua yitu ni theluka na tie thelu umundi nienda kwasia aye umundi nienda kwasia no nienda kwasia juu nienda kuona mwiyai nienda uthawa undu anake aeli maimwana ina thela daimoni siasie vinda kukita mitwano nduani hithi namba uthela ishitwani ya Yesu Kristo inauka kumani ya kila daimoni ina mamulaka daimoni la sianewe mwanya wa usumbi kama dhayu mandu wa ubando mowa uanduni wa kuete idhoko anduni we daimoni ni kumani ya shitwani ya Yesu Kristo lechandu waino lecha territory hii ibetange taunini itu ibetange makanisani maitu tuoka kwa nanga moku muonde na motonyi onde
alambosani wanengiwe na motiani alamekiwe angano ila shekiwe na ndakame andu ingi shekiwa na angano na ndakame ya mbui ya malondu na ya ng'ombe bonde balanda kame atumiwa kanambesa ikatumiwa kuikiotianio wandaimoni usumbi kando ituananga shitwa ni ya Yesu, ituananga shitwa ni ya Yesu, ituananga shitwa ni ya Yesu, ituananga shitwa ni ya Yesu. Itangazo bashukwala obe, itangazo bushukwala wo, nitangazo kilio kwa la binye, ishitwa ni ya Yesu Kristo mananga ila widai yobo sanguma nanga donishako nota yonukwa ile itamu undu wingai musio kwa kubati undu utatonye kamuyai wa undu utatonye kamuyai tidi tuikalamu yenuwe wikala kwa kubayundu utatonyeka yoba tuenda kuona kuoko kwako mwiye nitukudhocha nduani shitu nitukuya yandaimoni shume na tukudhocha wikale kwitu mwiye tuikuikata anduma akataleni alama kuye umenduani yo Yesu Kristo mudhoche kanisani yo Yesu Kristo inaudhocha mushini wako Yesu Kristo ituudhocha kambani Yesu Kristo ituudhocha nduani undu wenuwe ngayula wika undu wenuwe ngayula wekea undu wenuwe ngai mwiya ikabatu ikale na kuiweka kabatu ikale na kuiweka ni kwithia mwinu utonya maundu honde nitwa udhaidho dheu ninoneneni waku shitwa ni ya Yesu Kristo asaitwa bayana utunga mobea amen wibauna ndui mutangia ya pastor ningwenda udhocha Yesu dhayuni wako ndisi kila kindi inasiani chao ndisi musi wako nyai kawe nicho lakini enda udhocha mwiya Yesu nienda umudhocha ndiyo mwisuba ebete musini wako tuyo mwisuba ebete okamba tuyo mwisuba ebete nduwani ni ya dhayo na inenga kitumi kia ikala dhayo ni mubia nundu wa uwekeo Yesu nitwa udhocha Yesu nitwa udhocha itwa udhocha kamba uonde itwa udhocha Yesu Kristo masaku nitwa udhocha mwiya ikitui nitwa udhocha mwiya imuingi nitwa udhocha makuweni nitwa udhocha ndi ya Kenya nitwa udhocha mwiya wimudhocha Kristo wangai utuwe bamwe naitu na ukitwanangia angano ila shekiwe motiani wala mekiwe ndaimoni tuikaile tuimananga shitwa ni dheu yaku Yesu Kristo kadho noitaiwa nonenebwa anishitwa ni ya Yesu Kristo asaitwa bayana utunga mubea amen nienda tumudhaithe mwiyai na umya witu shitwa ni ya Yesu Kristo wibaru na nuku ya mwiyai ndimanya kitumi ni chao ndimanya kila kituma ndaimoni sisumbika musi wakwa ndimanya kila kituma asiana siya kwa madhayu mome kalahu ndimanya kituma hapa ikindu kiende yane sada yuni wako mwiyai Yesu ningwenda ukudhocha amen ni kudhocha mwiyai nikana umine pinyosua ndaimoni siya mwiyai ndutonya kutupetanga nebinda itu inamba uthela woka ututhinia nebinda itu inathela ekakwithinia Yesu aivetanga na kwa nienda tukwatanie shitwa ni ya Yesu tuchumia ndembo sumwe mwiya Yesu ndembo hii na kumisha ngudhoche dhayuni wakwa ngudhoche mushini wakwa ngudhoche nduani jitu ngudhoche kanisani witu ngudhoche wiyani wakwa ukamwia Yesu no ibe tanga wia wanda imoni onethi asina lengo right onethi ishanewe mwanya sini nyanyase mwia Yesu na udhocha undu wa ibe tangie yulu undu Yesu wa thaisi anakeasu ndaimoni ita namba umine binda thayo thea kutomendiana keasu niwe mwe Yesu kuthasya osobosyo wako osamugwe wako tungiwe siendo shaku bayi kwikailwa yingi bayi kunyanyaswa yingi na bayi kuonewa yingi eshitwa ni ya Yesu Kristo ngai waitu na mwe waitu moko ni maitu tukwete ndembo sya kwikio mwe makuya wibetange nduani yo lakini mwe ai alama udhokisyo na kutuika wadhokiwe ni andu eli manduka ni wa maboishe na mekala thayo Yesu nitwa udhocha nina udhocha thayo ni wakwa nye mwene
inauthocha muciini wakwa, inauthocha cianani ciakwa, inauthocha uthukumini wakwa, inauthocha ministry-ini ila unengete mwiya Yesu ndukaumevo ikala nakwa na mwiya chonthe kila kituma Satani ethiwa na lengo right ya kusia ciendu ciakwa naleana nake na nauthocha mwiya tuthacie na ninaboya ni kuondoa kila mwetikila ndeto yaku onania vinya waku utayo waku na hukumu waku nitukuthocha na nilikukatha ciitwani ya Yesu Kristo asa nitwavoya na utunga muvea amen. Kila mundu umya nthembo yaku yakwa ningwete umya yaku mwiyai nenge yu onethia kila kinyamasya kina lengo right, kina haki ya kisheria mwiyai undu wekanie vaya ona ndimo ni kwisuba ikwia ndukailunje nundu ivinda yothe inamba uthela kila maileka maina amina ivindela maneto kwikala bwi ina athela mwiya Yesu umundi nakwa nasya chonthe kila Satani cha kimbithi na motiano ala mekiwa ndamesi matu siwa inaleana namo nienda utembea ni uru nenda uthi utabia andu makwa maundu ala mweyumbikite mwanake ola wayo mwaiwe enda ukatabia andu mamusi waku maunene ala mweyai wakwika na ai atha cia taoni 10 kukokile andu mamuthembosu ciitwani ya Yesu Kristo. Namba isu ivau niyo utumia 0714888066 isu niyo namba itu kikabu kitu cha umya nthembo wivasa wivalawi onawesa ithukiciovo wiweka pandu likangoni yaku no kikiotianio na mwiyai itina wakuvoya na kuikia sio kengi uatisye nthembo. Haleluya. Nthembo ya ukusi ula mundu waina mangu Yesu amwiye na othi kwa muthembi ukaumia nthembo ya ukusi kana ni wavogwa. Amen. Ni muvea mwitu mwiye ya mwathime koko kwa Ngai kukasumbike yulwe tene na tene. Amen. Zimefungwa